nećemo dozvoliti uopšte da možete vi da nam kažete šta radite? Mi ovdje imamo radni sastanak, znači apsolutno imamo sve regularne papire da smo mi zakupili ugovor, došao je direktor onoga iz svoje kancelarije, sad ću direktora na izjavu. A što bežite? Zbog čega bežite? Pogledamo da mi 30 ljudi kad je ušla policija. Ne policija kad je ušla, da ste vi ušli, vi nasilno, vi ste vaši Đilas naučili da budete nasilni. Ja ne moram da budem gospodina, ali a zašto ste nasilno ušli ovdje? Mi nismo nasilno ušli ovdje. Niste vi svoje svojstvo. Svojstvo? Da, član Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka ima ovdje radni sastanak. Apsolutno, imamo ugovor koji je overen. U strani pola vaših aktivista ovdje. Vi ste policija pa ih legitimišete. Ne, policija. Zbog čega radni sastanak nemate u radnim prostorijama Srpske napredne stranke i nego ovdje? Zato što vam je ovdje prijatnije. I zbog toga su vam iznajmili... Zato ste provalili u naš prostor. Mi nismo provalili sve. Vama ovdje danas šta? Pratite izbore ili... Naš radni sastanak je danas ovdje. Mi smo zaključili ugovor. Regularan ugovor sa sportskim centrom. Mi smo navikli da ovoj državi plaćamo sve ono što koristimo. Nemojte da me gledate. Mi smo navikli da ovo državu potelješe. Znate, posle negdje idete ili ćete biti ovdje sve vreme? Naravno da idemo da možemo. Gdje idemo? Zbog čega kad vam je ovo prijetno? Prijetno kad završimo naš radni sastanak, apsolutno. Zašto se provalili ovdje? Zato što nećemo da dozvolimo. Nećete da dozvolimo šta? Izbor tačno. Šta je tačno? To je upravo ovo što da radite. Šta tačno? Tačno to što radite, što ste radili od referendum i gdje god budete u Beogradu ovo pokušali, mi nećemo da dozvolimo. Prosto, šta tačno? Pa da kradete i šta? Na koji način mi krademo izbore? Na koji način? Pa gdje su vam sad ljudi, oni svi ovdje? Gdje su vam ljudi ovdje? Pitajte ove ljude na koji način mi ovdje krademo. Regularan radni sastanak i call centar, što je potpuno legitimno. Šta vam piše u ugovoru, pročitajte mi tačno, zašto za radni sastanak Srpske napredne stranke, vi ćete odgovarati po zakonu zato što ste prodali direktor. Ovdje dođete. Dobar dan. Samo polako. Rado ću vam dati isklopirati ugovor, da napustite prostorije koje smo zakupili. Ovo je naša sad privatna prostorija u kojoj mi boravimo. Samo isklopirati ugovor koji čitate mi. Nije. Naš zakon je privatno. Nije privatno. Naš zakon je privatno. Ja bih prvo zamolio da budete kulturni pristojni i da ne pričate svi u glas. Direktore, možete vi da nam objasnite šta se ovdje dešava, zbog čega je članovima Srpske napredne stranke ovaj prostor danas iznajmljen, kako oni kažu? Vidite ovako, pravo zakupa ima svako, apsolutno svako. Da ste se ranije javili, mi ovo je radni zadatak, znači na sastankima je prenosi. Ovo je udaljeno 600 metara minimalno biračke mjesta, ja sam siguran to. Drugo, mi svoje termine izdajemo zakupcima i ko je dobro volja plati zakup, mi dajemo. Znači ovo je u pitanju radni. Ja ne mogu da biram svoje klijente, ne mogu da biram da li je Zvezda, da li je Partizan. Apsolutno ne. Apsolutno ne, verujte mi, veliko ste zabavni, svi kompletno. Znači ja ako dajem zakup kao direktor, moje da to sprovedem u delo svakom čoveku u ovoj zemlji. Znači vidite kako možete da izdate nekom prostoru da se ne raspitate unapred zašto izdajete? Možete još da pitate gospodina zbog čega na radnom sastanku Srpske napredne stranke postoje birački spiskovi? Koji birački spisak? Gdje vidite, samo sekund, gdje ste vidjeli jedan birački spisak? Imamo snimak biračkog spiska. Imamo, dostavit ćemo vam, snimili smo birački spisak. Odakle pravi Srpske napredne stranci da ima biračke spiskove na svojim radnim sastancima. Mene zanima Sportska dešavanja su skoro pa sva završena, jer sportska sezona je završena sve klubo. Tako da mislim da veliku grešku gledam. I apsolutno vi ste oni koji krše pravo. Ušli ste ovdje u objekat koji bi trebalo da bude obezbeđen za sve naše klijente da slobodno koriste objekat koji su platili svoje termine. Ljudi su platili 10 sati termina i potpuno je legitimno da to koriste. Nemamo apsolutno problem sa tim, a mislim da vi isto odupali nasilno tražite nešto nas. Zašto ste povedali čovjeka da se na dan izbora? Na dan izbora. Zakupci su zakupci. Nemojte ga dovoditi ovdje u kontaktu, a ne dovodite se u zajedno. Nije u redu. Evo, pogledajte,
Znači, vaše ušli ste nasilno ovdje. Ljudi su ispali više nego korektni, pustili su da radite. Dakle, vi kažete, malo prije kažete da smo ušli nasilno, sad kažete da su nas pustili. Nas su ljudi pustili, bila su otvorena vrata. Ovdje niko nije ušao nasilno. To je bitna stvar, znate. Vi ste trebali mene kao direktora prvo da kontaktirate, da najavite sve ovo što ste radili, da vam ja dam odobrenje kao što su ljudi tražili kad nije na zakuci klubovi bilo. Da biste nam dali odobrenje da uđemo da se nazvali. Ste me kontaktirali, budite sigurni da bi bili ispoštovali maksimum. Da se koriste političke aktivnosti. Jer se sportski centar koristi za političke aktivnosti. Da li imate vi u statutu da koristite ovo za političke aktivnosti? Da li ste upali na Sportski centar, pogledajte. Sportski objekat, pravo zavrlo. Da li želite da Ja ne spisak tamo. Ovo je birački spisak. Ovo je birački spisak. Birački spisak koji Srpska napredna stranka koristi na svom radnom sastanku. Ja, ovaj birački spisak potvrdi zbog prijatelji termini da su zabeleženi u sportskom centru Banjica. Šta vi tvrdite da je ovo? Evo, piše ovdje primjetnik, sam pogledajte. Ovdje piše primjetnik. Znači, to je lični glas. Prijatelj je predložio nekoga. I ovdje iz ove svog prijatelja. To se zove lični glas. Piše Sami se napili sa kupili glasa. Sami se ovo je naš klub centar. Mi ovdje zovemo naše ljude. Radni sastanak. Odakle centar na radnom sastanku? Vi ste vidjeli, vas nije samota, vidjeli ste da piše prijatelj, vidjeli ste koje Vi nosioci. kažete sad da piše prijatelj, vidjeli ste da objašnjavate šta to znači. A to nije birački spisak, šta je? To je spisak ličnih glasova. Ja sam svoju porodicu stavio na lične glasove. To je moja porodica, ja svoju porodicu taj dan samote, ovo što vi radite sam, povredili ste čoveka, na ulazu. To je laž, gde je gospodin? Sad ometate naše zakonsko Imamo pravo. i snimak kako Imate su snimak, imate Imamo ugovor. snimak, ne znam da li me čujete. Znači, imamo snimak način na koji je ovo niko nije povređen, niko nije ni bio To vam blizu. daje za pravo. Ko vama daje za pravo da imate biračke spiskove na vašim radnim sastancima? Call centar bio fonda ili SNS? Čiji je call centar? Bio fonda ili SNS? Sastanak Srpske napredne stranke. Dobro, čiji je call centar? Bio fonda ili SNS? Srpske napredne stranke, kao što ste vidjeli u ugovoru, radni sastanak Srpske napredne stranke. Mogu se da vas zamolim da nas pustite da radimo svoj posao i da izađete napred. Eto, znači sat vremena nam zauzimate prostor, sigurno ćemo tražiti da odgovorate zbog ovog što ste radili. Tražit ćemo i mi da vi Mi se ne odgovarate. bavimo nasiljem. Tražit ćemo i mi da vi odgovarate. Veri ste ovdje. Odgovarat ćete za sve što ste uradili. Za svaku krađu i svojine, i građana, i gradnog Srpska napredna stranka. Dakle vam birački spisak. Bez priče, nije birački spisak. Jeste birački spisak. Zašto se sigurno slučaj da zakupite baš sportski centar, a imate i mnogo štabila svojih po gradu? Zbog čega niste popravili ovo? Jer imamo pravo, je nešto protiv zakona. Protiv zakona da je svaka krađa glasova. Ko je tačno? To je krađa glasova. Vi ste, ali vi dolazite od sebe. Ne, daleko od sebe. Ja polazim od Dragana sebe Đilasa, zato što od pitam Miloša zašto Jovanovića, od Dobrice Veselinovića, Odakle vam birački spisak na radnom sastanku Srpske napredne stranke? Mogu kada izađete sad ispod nosite da radimo, ja vas čekam ispod da vam dam ugovor, da kopirate ovaj ugovor. Samo ukoliko policija dođe i... Policija je ispod, stalo bi se da... Ne, nije da znamo. Ne, nije da Možete samo dati misle sa... Ne, ne možemo samo. Da, to je spisak sa našim glasačima. To su ljudi koji su se dobrovoljno stavili. Znači imate spiskove? U ovom momentu Rejo Janović je prekinuo svoju izjavu, direktor sportskog centra Banjica ga je pozvao da izađe. Pre nekih 15 minuta ovdje je došla policija da napravi zapisnik. Nama je i Rejo Janović, dakle ispred Srpske napredne stranke, potvrdio da oni imaju ugovor, dakle da su iznajmili ovaj prostor, kako je rekao, za potrebe radnog sastanka. Hvala ti, Jelena. Nastavljamo i dalje da pratimo situaciju u sportskom centru Voždovac na Banjici. Dakle, čuli smo sada tamo da je to zapravo call centar Srpske napredne stranke. Prije toga čuli smo da je u pitanju radni sastanak, a prvo što je rečeno jeste da su oni tamo došli da ćaskaju, dakle, pripadnici i članovi opozicije sumnjaju na zloupotrebu izbornog procesa, neki čak tvrde da navodno tamo postoje i paralelni birački spiskovi i pratimo dalje šta se tamo dešava.
sedmice od 6. do 9. juna na birališta će i građani Evropske unije. Oko 400 miliona Evropljana biraće novi saziv Evropskog parlamenta koji će krojiti budućnost Unije narednih 5 godina. Ulog je veliki, a pitanja kojima će se novi evroposlanici uglavnom baviti tiču se daljih evropskih integracija, migracije, ali i sve većeg rasta nacionalizma. Otuda i ne treba da čudi što su prema poslednjim anketama u nekim od najjačih zemalja Unije veliki skok napravile desničarske stranke. Zašto su predstojeći evropski izbori važni? Mogu li proevropske partije ponovo činiti većinu? I koje su to 3 žene od koje će zavisiti budućnost Unije narednih 5 godina? Ovo su neka od pitanja za naše današnje goste, Jelica Milić iz Evropskog pokreta i Nemanja Todorović-Štiklija, urednik portala European Western Balkans. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Izbori za Evropski parlament verovatno nešto mirnije protiču nego ovi naši danas i u decembru. Kratko samo pre nego što pređemo na ove evropske izbore, kakav vam je utisak? Dakle, ovog izbornog jutra i svega onoga što smo videli ovog jutra, naročito ovo uključenje sa Voždovicom. Pa mislim da se dalo očekivati da će u ovom krugu izbora biti novih inovativnih nepravilnosti, tako da moramo da sačekamo da se današnji izbori završe i da oni koji ih posmatraju, evidentiraju sve što se dešavalo, onda ćemo imati punu sliku, ali ovo nije ohrabrujuće. Da, naravno, pratimo dalje šta se dešava, ali evo sada da se pozabavimo malo i ovom našom temom sada, to su evropski izbori. Nemanja, dakle, koliko je trenutno građanima Evropske unije važan izlazak na predstojeći izbor za Evropsku?
zaboravi da znanje sakrije život. 50% popusta na metalac posuđe linije Etna. Od 28. marta do 15. juna. Samo u Univer Eksportu. Namenjena deci, izmišljena za roditelje. OTP Junior kartica. Beograd, Niš, Novi Sad. Kako je Srbija glasala? U izbornoj noći N1 reporteri izveštavaće iz ključnih stranačkih štabova i svih većih gradova. Uživo prvi rezultati glasanja, kontekst, analiz. Izborna noć na N1. Večeras u 20 sati. Uz reku Ibar, sa rekom Ibar i njenim pritokama koje izviru iz planina i šuma. Život je prepoznavao i pastir, i kralj, i svako ko je umeo da čuva sve pomenuto. Ovo mesto sam dao kao svoj zalog svima koji žele da održe, da sačuvaju reke, da sačuvaju životnu sredinu. Ako budu pregradili Studenica, mogu samo da je provene ime, da ne bude više Studenica, neka je daje neka mrtvica i tako nešto. Surov je život kad doštaci u selima ostanu usamljeni. Bolje voli da trpi gladan dole nego dođe u planinu. Tamo je bilo napadača, pljačkaša i trebalo se izboriti. U novinama Nova čitajte sve o lokalnim izborima koji se održavaju širom Srbije. Olga Danilović zabeležila je pobedu karijere na Roland Garrosu, a infektivna klinika seli se u COVID bolnicu u Batajnicu. Pronađite svoj primjerak novina Nova. Kada budete čuli koja je nagrada za pobednika, poželit ćete da se nikada ne nađete u njegovoj koži. I da izgubite meč. At the end of the game, the winner buys a little piercing to penis, and blood. Na kraju meča, pobednik dobija veliki piercing na penisu, a njegova krv se koristi kao poklon bogovima. If you win, you get a piercing on your penis. Yes. Okay, in the bad blood, yes. Pravi ljubitelj životinje i toliko dugo godina radite sa njima, onda je i više nego očigledno da vas one vole i gotive. Meni lično, omiljeni majanski lokalitet u Meksiku. Some archaeologists may make business. The ancient Inca. But it's very hard to text. Yes, exactly. Kada bi ga pustili pobegao, glavom bez obzira, ali dobro. On kaže da ga voli. Pojedeš košulju. Tamo sam jutro presmukao se novo košulje i ti sad došli. A ne. Zato nikada neće moći da se vrate u divljinu i prežive, jer izgubili su taj instinkt da traže hranu. Like a big rat, much better, of course. It's like a marijuana leaf. You can eat more than me. Normally I eat one chicken, just one. You will fight with that chicken. Yes, actually I fight with it. My choice is better. U novoj ekskluzivnoj televizijskoj emisiji Forbes magazin samo za vas dolazimo priče o preduzetnicima, biznis potezima i tržišnim trendovima. Od inovacija do društvene odgovornosti i uticaja na globalnu zajednicu. Koja je tajna uspeha poznatih lidera i kako se probiti na poslovnoj sceni? Donosimo inspirativne priče, ekskluzivne intervjue, analize i vesti iz zemlje i sveta. Pratite Forbes magazin svakog utorka u 19:35 samo na N1 televiziji. Takmičiti se u ovom sportu zahteva nešto izvanredno. Biti šampion zahteva nešto više. Ovo nisu obični ljudi. Ovo je Formula 1, ekskluzivno na Sport klubu. Večiti derbi, Zvezde i Partizani. Double A, Milica, Teslas i Kec. Šampionski P5 i Dijamant. I najbolje regionalne League of Legends ekipe. EBL Days, uživo u Teatru Magdalejanu, 1. i 2. juna. Beograd, Niš, Novi Sad. Kako je Srbija glasala? U izbornoj noći N1 reporteri izveštavaće iz ključnih stranačkih štabova i svih većih gradova. Uživo prvi rezultati glasanja, kontekst, analiz. Izborna noć na N1. Večeras u 20 sati. Stepeni na N1 sa sagovornicima koji su najbolji u svom poslu iz različitih
medijskih oblasti. Neupitni autoriteti koji daju pogled na moderno društvo i sliku Boga. 360 stepeni sa Branislavom Šovljanskim. Emina Kovačević, Maja Nikolić, Jovana Štefan-Lakić. Neka vas nasmejemo do suza. Uvek informišemo do kraja. Od detalja sklapamo mozaik i od nedelje do nedelje sa nama imate kompletnu sliku. Uz reku Ibar, sa rekom Ibar i njenim pritokama koje izviru iz planina i šuma, život je prepoznavao pastir i kralj i svako ko je umeo da čuva sve pomenuto. Ovo mesto sam dao kao svoj zalog svima koji žele da održe, da sačuvaju reke, da sačuvaju životnu sredinu. Ako budu pregradili Studenicu, mogu samo da promene ime, da ne bude više Studenica, neka daje neka mrtvica i tako nešto. Surov je život kad dostaci u selima ostanu usadni. Bolje voli da trpi gladan dole nego dođe u planinu. Tamo je bilo napadača, pljačkaša i trebalo se izboriti. U novinama Nova čitajte sve o lokalnim izborima koji se održavaju širom Srbije. Olga Danilović zabeležila pobedu karijere na Roland Garrosu, a infektivna klinika seli se u COVID bolnicu u Batajnicu. Pronađite svoj primjerak novina Nova. Kada budete čuli koja je nagrada za pobednika, poželet ćete da se nikada ne nađete u njegovoj koži i da izgubite meč. At the end of the game, the winner has a little piercing to his blood. Na kraju meča, pobednik dobija veliki piercing na penisu, a njegova krv se koristi kao poklon bogovima. If you win, you get a piercing on your penis. Yes. Okay. Nice. In the bad luck. Yes. Pravi ljubitelj životinje i toliko dugo. Uključujemo se sada na konferenciju za novinare organizacije CRTA. Obraća se Raša Nedeljkov. Beogradske izbore 2024. godine. Posmatračka misija CRTE broji preko 1500 ljudi koji za građane danas posmatraju gradske izbore u Beogradu. Mi smo na biračkim mestima na 450 reprezentativnih i slučajnih biračkih mesta u Beogradu. Jutros od rane zore, dakle pre nego što su biračka mesta otvorena. I ne samo unutar biračkih mesta i van biračkih mesta posmatramo sve one radnje koje mogu da upućuju na neke nepravilnosti kao što su pritisci na birače, kao što je kupovina glasova, zastrašivanja, ali i migracije birača kao jedan od fenomena koji je prvi put u masovnijoj formi dokumentovan u decembru prošle godine. Što se izlaznosti tiče, u 10 časova izlaznost je bila 9,9%, uz margine grešku od 0,2%. Kada poredimo ovu izlaznost u odnosu na decembar prošle godine, ona je nešto više, dakle za 0,3% poena. U odnosu na kvalitet izbornog dana do ovog trenutka, dakle do 10 časova kada smo pravili preslik, dakle posmatračkoj misiji CRTE je najveći značaj pre svega na tome u kojoj meri se poštuju pravila ili ne. I onda tek na osnovu toga sudimo da li brojeve glasova koje ćemo čuti večeras uopšte uzimamo u obzir ili ne. I u tom smislu najvažniji deo početka izbornog dana jeste da li su biračka mesta otvorena na vreme ili ne. Iako su uz zakašnjenja na 4% biračkih mesta u Srbiji ovoga puta zabeležena, sva biračka mesta rade. Što se tiče prisutnost članova biračkih odbora na otvaranju biračkih mesta, kao što pravilo nalažu, to nije bio slučaj čak na četvrtini biračkih mesta, dakle da se jasno opet vidi prvi indikator ograničene spremnosti, pre svega izborne administracije na nivou biračkih mesta da u potpunosti pre svega budu prisutni za početak.
Što se tiče drugih nepravilnosti, sva su u ovom trenutku izražena u malim brojevima, dakle, govorimo o tome da je na 3% biračkih mesta nije poštovana procedura kako bi se zaštitio pre svega proces glasanja, imajući u vidu da je tajnost jedna od ključnih elemenata u tom procesu, dakle, biračka mesta nisu na pravilan način utvrđena kako to propisuju naši propisi na 3% biračkih mesta. 1% biračkih mesta je kontaminiran činjenicom da glasačka kutija nije bila prazna na početku glasanja ili nije pokazana prvom biraču, odnosno prvi birač nije ubacio kontrolni listić. Na 2% biračkih mesta smo zabeležili paralelnu evidenciju o identitetu birača koji su glasali, koja je protivzakonita, i ova aktivnost može imati i prilično opasan karakter, imajući u vidu da se ovako evidentiranje birača, da li su izašli ili ne, pored dobre organizacije stranke, da zna koji od sigurnih glasova je glasao ili ne, ali može se takođe i koristiti kao vid pritiska na birače, ali i u cilju operacionalizacije kupovine glasova, odnosno evidentiranja ko je zaista glasao, i da se na taj način nakon tog glasanja obavi i razmena dobara ili novca, o čemu ću govoriti malo kasnije. Crteni posmatrači, kao što sam rekao, su raspoređeni na 450 biračkih mesta i u ovom trenutku, sem na jednom biračkom mestu, nismo imali nikakvih problema, ali i tu gde smo imali problema da naš posmatrač posmatra nakon reakcije Gradske izborne komisije, i tu smo u mogućnosti da posmatramo. Od nekih krupnih nepravilnosti na biračkim mestima izdvojili bismo u ovom trenutku višestruko glasanje, dakle, na jednom biračkom mestu. To znači da jedan birač ima mogućnost da više puta ubaci glasački listić u kutiju. Što se tiče još ozbiljnijih nepravilnosti, naročito oni koji svoju manifestaciju imaju ispred biračkih mesta,